Tehnologija i sve ono što nam je tehnologija donijela danas je tu i treba da prihvatimo da je to činjenično stanje. Mislim da se negdje kao porodice previše trudimo da od tehnologije napravimo bauk i da prosto gledamo samo negativne strane. Također je i opšte poznato da tehnologija ima svoje negativne strane, ali je mnogo više pozitivnih koje ona nudi i negdje kao porodice treba više da se usmjerimo na to da upravo te stvari koristimo. Osim što djeca koriste tehnologiju svakodnevno, možda i više nego što bi trebali, što nam i sami stručnjaci kažu, i roditelji su ti koji vrlo često koriste mnogo više nego što bi trebalo. Suština cijele priče jeste, koliko smo i do sada imali priliku da shvatimo, da svi zajedno treba da pronađemo načina da to vrijeme koje koristimo na taj način iskoristimo upravo da bismo saznali nešto novo, da bismo naučili nešto novo, da bismo i to vrijeme koje zajedno možda provodimo koristeći internet iskoristimo na najbolji mogući način. Ima puno prilika, ima puno mogućnosti i roditelji su ti kao odrasle osobe koji treba da to istraže i da upravo zahvaljujući tehnologiji pomognu djeci da dođu do novih informacija i da naravno oni zajedno sa njima uče.